Buyurun adayın dayıkalan atıyadır. Kol uruşmaları көріп жатасыздар. Бөрі атайын дайындалған отряды шекарада арқандай құрдалдарды шамаракетпенен жөңгө салуучу мобильдүү топ. Күнүмдүк турмушта бөрү атайын дайындалган отрядынын жаматы күчүргөн даярдыгы боюнча машыгуулар менен өткөрүп келишет. Бул аскер кызматкерлери көптөгөн спорттук нормативдерди тапшырып, жашыл билет кийүү укугун алышкан. Топтун башчысы жана машыктыруучусу тажрыйбалуу адис улук лейтенант Почкоров, Баткен согуштун ардагери. Топ ичинде прапорщик Хакилдиев, прапорщик Сулайманов, сержант Рыскулов, сержант Эльбеков, ефрейтор Жеңил Шбайулу, сержант Бейшибаев, сержант Иманалиев жана башка аскер кызматкерлери. Атайын дайындалган отряды. Шекарада ар кандай кырдаалдарды ишчам аракет менен жөнгө салуучу мобилдүү топ. дайындалған отрядының үздік құрамына көптеген спорттың чебері нам алған адистер жана спорттың чебері
kıyafetlerini giyiyor için hukuk alan asker hizmetkarları. Katar'da gülüş, kol vuruş, spor türleri boyunca spor şehirler. Civaceti asker bölümü adayın dayı dalgan atriyadının başı olarak arkadaşlar. Umarlı Canasa Çalatan okuyalarında buna uşu